November ni som pakua ania tunlai chu thuleng vel atamin thu hi atakman tur berhriat thiam ahar khop maya social media lama po thuthar danglam tak tak thedar ania Donald Trump achak toe titele anhlo chamto ti thute aleng vela kan video lo thir tu ten kan khriata tana ka soinon le du chu hetiang dot le thutak leng vel noi kara hian oi chin tur kan thlir thiam athalea social media lama po putrampa tran tu le a supporter rinom tak tak ten achak to ni ti antar langna sa fake news website tam tak om boka YouTube pa phachuan hetianga thuthar mi ngai ven hlo thedar awanga hlokna mu tuma thudiglo thedar atam em boka maniloka khan Bollywood actor lano pangtak Susan Singa thina chungchanga khan a chanchin dot thu thedara channel siam tu kha thali chung leka noi som panga jet hlo chuak manin anlom pui sup supa ma se a hlok na le asum hu jong jong chu dot a thedar wang ania mana thu boy siam sak ani tuna po athu boy hi alakal meka anpuna kheisa hian thiam lo a chanchuan a hrem na hi a replay don ani chutiang chu ni wangin chanchin thar na jong hi in nganan mantlak ani lowa US election bi ka phaichuan Republican lam thupon tam tak hi chu kanchanela hian kantar langam lowa news agency rintlak le service rate ho te thu lak thin ania tuna po battleground state thren khata Trump hian nena achang tongin puang anom hlom ma se engma result ti chua alani lowa dananga unfight na state thren khata vote shirmek zel alania en dikna kalpui mek ani chuwangin vote diklo an mu chuate po finfia turin en non mek zel alani chuwangin Republican an nemo Democrat Party poina thu an chua hi Bible thu ang tluta rinvek chi an rilawa news agency rintlak ten antarlan china hian in ngat zel rila a himber ani thudik chu hun akalanga alula lang chuak tho thodona anga lam hi paiphot mayangu tin kan channel hian Republican in US election and fight back na lam kan focasa chu thir tu ten khretel bokila Democrat Party lam hi chu khovel ram tam jok le US mainstream media ten chakjoka an ngai sa an ni to ma se dan manga vote diklo atamani tia Republican in an bailet na chanchin hi mainstream media ten an pon lo wangin chulam chu kan thai angangin kan han phok chuak thin ani ti chuan Republican lamin election result an bailet na munlian zual paruk heng Wisconsin state Michigan state Pennsylvania state Georgia state Nevada state le Arizona state a tuna an din mun hi lo thlir hawila Wisconsin state a hian vote chiar thatura an claim masak ber na kha ania ma se vote an chhernon dana an lung oilo wangle vote diklo an mu chua wangin vote hi county then khata chher that an ngena ma se nol ani kha Dipok Times chuan President Donald Trump campaign ten ngenna an siam non le nuwa Wisconsin State Election Commission chuan an ngenna ang hian voin khan vote chhernon le turin order anti chuaka commissioner chuan video conference mangin an nung beratan Wisconsin State a vote hi Republican legal team le campaign team te dudan angin chhernon le vek turani ti apuang ani India sana voin tlai thimlim darnga velkhan he thu hi antarlang ani Democrat mi he state a chairwoman Ann Jacobs chuan he thutluk na hi mani thunei na leo manga thunei na manna ani tin commissioner thu chu hi adulo thu asoya commission member a hian Republican le Democrat mi pathum ve anoma darkar khat chuang soihona an nei nuwa vote share non turin thutluk na hi siam anitani Trump campaign te hian Wisconsin a vote an share non le khan Milwaukee County le Dane County ate hian vote an share non na vote lut lai dan kalin an share tel le dan lowanga vote khoi danglam an share tel le boka
heng te hi Wisconsin state sarkarin dan kalin chhiartel tura thupek an pek wang ani tin complaint hi an theluta Wisconsin vote hi chhirnon le ani don ani vote chhirnon na sen so hi US election danin aphu dangin Trump campaign team hian dollar makta duai thumzet state thunai tu te hna an transfer ngal ani kan video masalama kan soitongin danang chuan 1% aya anin hlatlo chuan ne na changlo jok hian vote chhirnon turin an claim hi athianga an claim chuan chhirnon ngai tur ani bok ma se anin thlauna hi 0.25% chin nuailam ani chuan state sarkarin a chhirnon na sen so hi atum turania tuna hian officiala puan niloma se Wisconsin state a Donald Trump le Joe Biden te in thlauna hi 0.62% ani wangin an claim hi athianga ma se vote chhirnon na sen so ero chu Republican Party lam hian an choi angai ve ta thung ani November ni somni pakhat thleng hian vote chhir thatura claim nan Republican lam hian hun an la neya ti chuan vote chhir that te hi result December ni khata chuan an zo fel vek tur ania final result hi state 10 an thelut man vek tur ani Wisconsin a vote an chhir thatna tur hi Milwaukee County le Dane County ate ani don ni in tarlan ania state pumpui ero chhirnon ani don lawa Depok Timings an tarlan danin state pumpuya 1% tlinglawa anin thawang hian state pumpuya vote chhir thatle po an phut thai tho ani atibok chuan Wisconsin state result hi ati danglam phak donem ti chu ngai chan le phot angai don ani Michigan state lam lothlir ve thungila kan video masa kan soitong khan Michigan state a Wayne County a vote chhir mai an mu ani kha wang khan vote chhirnon le hi Trump campaign hian an phuta nasatakin Republican legal team te hian an bayani ma se Wayne County canvassers board chuan in mielna an neya board chunga ngai dan ain anglo ma se Trump legal team ten ne na changin Wayne County a hian vote hi officiala puantura an rom man to chu an dang thei rama hei wang hian Michigan state a Wayne County result hi audit anile don ani vote chhirnon vek lovin vote diklo complaint big hi adik ngeyem ti audit anianga Wayne County a Republican Party mi board member panhi te chuan hoisen takin Trump hian vote tam tak a mu beldon ti an soilok ngal bok ani Pennsylvania state lama ve thung hian nimin lama khan state Supreme Court in ahma zonga alo hnol to Trump legal team ten vote diklo tam tak awmani tia an punale complain an siamna chu en dikturin an pom to boka Trump campaign hian Secretary of the State Commonwealth in elector te vote thakna tur form an pek chua zonga hian an hnunglama elector ten ming an sign na tur awm veka tuna vote diklo an man chua hian chu awm lawa tin voter te ballot khungna envelope vote thak tu ming print kai ani lawa an address po envelope hian print ani velo boka hei hi state in elector ballot an pek chua diktak ani lawani antia tin US election a vote dik anga pom thei ani lo antibok hei wang hian Pennsylvania Trump campaign ten lawsuit an file le complaint om belte en dignon levek ani dona hun adurai deuh mai thei ani Trump supporter ta chuan in than na hi rampuma nei that le andua kodlaya buaina chuak om zeu rangboka Trump supporter te hian free and fair election kan duni antia in than thatna lo chu kan pom lawani anti chanchin buat sailai thleng hian chanchin thar awm belzela zanindar kole minute samthum pelnu hret khan Pennsylvania fraud detection team 10 ngortaka na antholai Republican vote lir zali chuang vote an chhir to si mase khola data an thun si lo mu chua bel ani ti anron tar lang le boka US in than chiri le boitak hi engtin nge akal zel don hriat thiam a harsa ta khop mai Georgia state lampo anla boy lea Georgia Republican Senator Kelly Loeffler chuan Fox News in ankomna
Georgia hian mipui vantlang tana himna tur firewall kansiama chu invenna ani Democratic challenger Raphael Warnock nena mai chana in chapchar tur hian kain peireng ani atia January ninga anin beina hi ti top aniang atibok Pennsylvania hian Senate in chuna Republican le Democrat hi 50-50 anin draw hetila hian CNN lama Warnock hian Kelly Loeffler hi thudang daya bein Cuba dictator Fidel Castro an Warnock Charles atlo truma athu soile Loefflerin alaudon sondante asoi chuak trawa mase hi Senator Loeffler hian engwangin nge kanthu pui thak tumin chu tiang chu asoi atia kan boina chungchanga hian debate kan nei don ani atia Kelly Loeffler hi no pangtea pastor na lo thok to thin ani tichuan hethu kan bo sailai mek November ni som pakua zandar som vela pokhan Georgia state a hian vote chhiarlo sangrukdon an muchuak to ti NTD chuan an puanga news site danga po mutur aombok engtin nge Grand Old Party hian anti don le hun an nei chep to si na chu an thok chak zar khop maya mase state tina Democrat lam hian rokholna an lo siam khotlai thin sia longai changzel phot maila Nevada state apo state pon lam atangin Nevada state mi nilo mi singkhat sanga in vote an thak tin Republican hian an claim mek boka Nevada former attorney Adam Laxalt chuan Nevada state a hian vote hi diglo le fellow takin chiar ani atibok ani Arizona state lama chuan lawsuit Republican lamin an file zongjong hi chinfel ani ma chuan election result hi pom thei ani lawa an pom don lawa mingpo sign nan ani lawang tin Arizona Governor Doug Ducey chuan statement ati chuaka hun aral zela Republican tan hian hun atlem tiala mase voin hian legal team te Republican leader te Trump campaign te chu Donald Trump hovin malak zuidan tur ngai toin meeting an nei don ani anila ma chuan chhun alania darengza nge meeting hi an nei don ti ero tarlan ani lawani zan arai chho zela chanchin thar aronom belzel boxia video in lo thirman lo palange tunatan chuan dutok phot ila kanthulak na te khi Depok Times One America News NTD le Detroit News atangta lakhom ani tichuan tuntrumatan chuan kan dutok le photanga chanchin thar dang Rainbow Mizo channel a hian in lo ngai changzel don nia